I veliki pozdrav dragi youtuberi, dobrodošli u novi part od Super Mario Galaxy 2. Nakon što sam izdrobio dosta budalaštine u prvom partu, ovaj naš divni let's play se nastavlja. Ja sam sad realizirao da još i može da pojede ove šljive ću izvati. I da ja ništa ne radim, čak ne moram ni aimat, sami jedim. Ok, ovdje sad piše dosta budalaštine, neke koje ja sad stvarno ne želim da čitam ljudi. Malo sam ovdje razgledao šta sve ima, šta se postoji i konstatovao sam da možemo još je ponijeti. Hej, ako možemo još je ponijeti, bi to bilo cool ljudi, ali to čisto sumnjam ljudi. Mislim da to nije moguće. To je samo bilo moguće u Super Mario World, da, nigdje više, čak ni u drugim Mario Bros titlama. Čak ni u jednom Super Mario V hacku to nije bilo moguće. Ne znam ljudi stvarno zašto je to tako, ali tako je. Ja sam već stvarno euforičan da vidim neke Super Mario Bros Wii U hackove. Garanti ima jer je izašao emulator za to, jeli za 3DS izašao u međuvremenu davnih dana Citra emulator, ovdje izašao onaj, ne znam kako se zove emulator za Wii, ali ima i on. Ima i on uglavnom. I to će biti isto jako zanimljivo. Ok, opet skrećemo sa teme, znači sad se nalazimo trenutno ovdje i vidjet ćemo da... Čekajte, aha, ljudi da, vi sada ovdje možete sa spajnima razbiti ove neke platforme, jeli, ove bonus challenge možete otvoriti i normalni put. Evo ovdje se recimo nešto bonus challenge, koju ćemo mi naravno da pristupimo. Oj fuj ljudi, moram popiti gumbe. Ajde vidit ćemo, hoćemo to na vrijeme sve uspjeti. Mislim da nećemo još i, stani malo. Ajde. Oj ljudi, kakav je ovo? Ne ide po planu ljudi. Izgubio sam još ja. Oj ne. Hajde probamo ga vratiti. Ja ću umrijeti ako sad nadobijem nešto. Ok, super. Ajde nema veze ljudi, oni bonus challenge nisu toliko nebitni. Ja mislim da oni nam ne mogu otvoriti put ka zvijezdi ili tako nešto. Samo nam mogu otvoriti onaj par upova, odnosno mogu nam dati par upova. Ajde, ok, sad začas pojedi ovo. Ljudi, dakle, igram sa tastaturom, znači možda bi sa nunchuckom bilo dosta jednostavnije ovo sve. Ali nisam siguran, znači... I tastaturom imate jako dobar performans i to sve. Ja vam rado u komentare stavio link i Power ISO-a i to, ali to nije dozvoljeno ljudi koji koristim. Jer je to ilegalno, jeli? To ne smijete, tako da ja to neću moći raditi. Šta ti se moraš sada lakitu umiješati ovdje? Ok, thank you, sad će mi on otvoriti put, jel da? Mogu i njega pojesti. Nećemo to da radimo, Luma je naš prijatelj. Mislim da bi bilo suboptimalno kad bi njega pojeli. Ne smijemo jesti Lume, mi smo pacifisti ljudi, nije, još je vegetarijanac, jes malo sutra još jede i mesa ljudi, još jede mesa ko lud, još i voli beef. Ok ljudi, sad moramo vidjeti, ili sad moramo igrati s gravitacijom, jeste. I ovom se jako dopada Mario Galaxy serijal, da morate skakati s jedne platforme na drugu, stvarno s jedne planete na drugu, jeli, i onda vas gravitacija vuče. Ljudi, ovo je tako cool. Ovo je jednostavno, tek kad izašlo, bilo fenomenalno. Fenomenalno. Ne znam što da vam kažem, da li je Mario Galaxy 2 teži od recimo neke drugi 3D titlova kao što je Super Mario 64. Super Mario 64 sa početka imate 6 života, imate i ovdje teoretski 6 života, ali ako nađete super gljivu. A ja sam imao jedno vulgarno ime za tu gljivu i neće je tako zvati u ovom, kako se zvalo, projektu. Generalno imam dosta manje vulgarizama, tu sam već malo načeo u onom prvom partu da ću manje vulgarizama da koristim. Bar ću pokušati koliko moja psiha to bude dozvolila, moj karakter. Inače ja sam jedna seljačina koja voli da psuje. Volim da psujem sve od najlona pa do članova porodice, ali ok. Ajmo dalje, idemo sad vamo i... op. I... BAMS! Gruh. Vidite, još jedan boss fight. Ljudi, 2, a ne, ovo je prvi boss fight. Možda u svakoj galaksiji imate po jedan boss fight. Ovdje se sad pojavlja ovaj lik
ovo je kao King Lakitu koji ima jedan elektrizirani oblak. Nemam pojma kako njega samog struja ne udari. Ali ne udari ga. I ne mora, ako neće struja da ga udari, ne mora ga udariti. Znači, relativno ga jednostavno možete pobijediti, samo ga morate pogoditi 3 puta, ja mislim, i on je mrtav. Dakle, ovog boss fighta se još sjećam, ona je sad će nešto da izvede. Nemoj ovo. Okej, ovo je jako jednostavno, možete lagano ovo zaobići. Ništa vam se neće dogoditi. Idemo začas pokupimo još Spinija. Znači, Spiniji su ovdje ključni item kojim ga možete ubiti. Dobro, sve ni item, oni su enemy, ali oni su enemy, a nam ne pomažu. Okej, sada je čovjek s vanom mad. Oh my god, he's going ham! Gledajte sad ovo, nemoj mi odmah bacat Spiny, odmah ćeš umrijeti ako baciš Spiny, čovječe. Sad je malo dalje, ali opet. Okej, evo je bez veze ljudi, bolje da se onaj strike s onim lightningom uradio, nek to. Ali ajde, okej, kako ti veliš, jarane. Biće onako kako ti veliš. Idemo gore. Ajmo. Hop. Ovo s još imam jako epic izgleda. Kad i on tu u zadnjoj sekvenci bude pa ono, here we go! Ok, ni here you go to Super Mario 64. Ne znam, ljudi bil opet igrao Super Mario Galaxy 1, nisam stvarno siguran bil tu, ne, ja mislim da će poslije ovog projekta biti Super Mario Sunshine. Tako, jer Super Mario Sunshine nisam igrao, a on je onako relativno zanimljiv, jako sličan na Super Mario 64. Samo što je bolji, jel imate i tam još jačak. I to je tako super. Super duper. Evo čak i nova galaksija nam se otvorila. Ovo nije. Ovdje vam sad treba 300 ovih, znači, bio sam u pravu. Morate ovi nahraniti kako bi vam oni otvorili put novim galaksijama. I ovdje ja mislim da nije... Hajde, nemoj proba trošim. Sad moram prvo s njim razgovarati, pa ga onda moram napitat ljudi. Evo to je začas da uradim, hop, 300 je, sit je i krećemo. Transformation, čovjek je Transformers, čovjek je Bumblebee ljudi. I da vidimo. Znači ovoliko put nije linearan kao u Super Mario Galaxy 1, jeli? I ovo je više kao challenge. Ok, idemo sad do ti challenge. Ljudi, sad nisam gledao koliko je vremena prošlo. Hajde recimo nek je prošlo jedno 8 minuta. Ok, ljudi, sad ćemo to vidjeti. Idemo, Flip Swap Galaxy. Ljudi, ovo je postalo Super Mario Galaxy 1 i sjećam se da je ovo bilo jako dosadno, odnosno jako teško ljudi. Jer kako skočite, think before you shake, ja. Znači, kad šejkate, onda se platforme neke aktiviraju, neke deaktiviraju i onda možete propasti dole u propast crnu rupu i tam će vas silovati načisti. Ok, ljudi, nije toliko strašno. Šta? Ovaj zic? Jump, spin, make a flip. Ja, on nam sad demonstruje šta moramo raditi. Vidit ćemo tu, evo ovako, znači samo skočite, malo šejkate. Ovo ja naravno ne šejkam, ja samo kliknem na middle mouse button i ovo se sve radi. Ali okej. Znači, bez obzira da li skačemo ili ne, opet nam, kako se zvalo, se mijenjaju platforme. Znači, ovdje malo morate razmišljati, ja generalno volim ovakvi kurseve, gdje malo morate uključiti mozak. Ljudi, nemam pojma kako sam preživio. Ok, ljudi, najkasnije sada trebate da lajkate ovaj part, jer ovo je fenomenalno preživljavanje bilo, ljudi. Ja sam bilje krilu što se tiče preživljavanja, sam skilled kao on. Ok, sad ovo nije dobro. Znači, sad i ovi chain chombovi se pojavljuju negdje iz nekog drugog intragalaktičkog mjesta i oni nas mogu sada ubiti, jeli? Naravno, to nije dobro da se desi, tako da... ova up je save platforma, znači... ok, Comet Coin, vidim ga. Sad ćemo mi njega da skupimo, po Comet Coin idemo i sve je fancy, sve je alright. Super ljudi, super duper. Idemo. Ok, ja sam mislio da... Ja sve što stalno želim da kako se zvalo, radim shake attack, jeli? Ali tu ne smijem raditi prilikom skakanja na ovim platformama, jer ako tu radite onda padate dole gdje su nacisti, gdje je propast, gdje... Ok, long jump i problem je riješen. Dakle, da, ove galaksije koje otključavate
Kod ovih luma sa Stardust bitoma ili Star bitoma su dosta kraće. Da, ljudi, kraće su i tako, eto. Znači, vi ste išli kao neka challenge, malo su teži, ali ne toliko teški. Mada je ovo sad prva. Nemam pojma, ljudi, koliko postoji zvijezda ovdje. Da li je 120 kao svim ostalim Mario 3D titlama, ili je čak možda malo više, nisam siguran. Star Bunny. Šta radi on? Ok, hajmo da vidimo šta nam zatraže taj Star Bunny gori, jer ne znam stvarno šta on radi. Star Bunny, šta ti kažeš? Talk. Mid-jump. Pa ti nisi normalan, šta ćeš mi reći ljebati koja to nisam znao da se može šejkat. Idemo šta ćemo dobiti, ćemo dobiti up, ajde. Ja, dobili smo jedan pišljivi Starbit. Ajde, ok, nije bitno. Aj, Mario, ne moraš se žegniti. Ovo je počeo na GTA, ljudi, tu se stalno ovako žegnijemo, tandere, ali zidite skačem, ali... Ajde, ok, ovdje možemo dobiti par Starbitova, ali tamo je put trenutno blokiran jer sad ne možemo... Spin Dig Galaxy, ok, ovo će mislim biti svojim Beybladeovima. Dosta zanimljivo. Diga Lex Planet. Diga. Hajde, ok. Ovdje nam... ovdje ima neki novi enemy, a ima svašta ljudi, ovi nešto drovije, čovječe, fuj, ljudi, smrlo se. Ovo je malo lagi. Da li je lagi? Jes, malo je lagi kad... Zavisi koliko se stvari renderuje, znaš, ako se puno stvari renderuje, onda je naravno lagi. Ukoliko ne manje je lagi, ali hajde, ok. Nadam se da neću biti prisiljen da mijenjam rezoluciju, ali ako budem baš morao, onda ću morati promijeniti rezoluciju, ljudi, mislim... Ako je tako, ništa ne pomaže, jer bolje je malo slabiji video kvalitet, ali zato bolja, bolji performans, nego da lega, a da dobro izgleda. Bar po mom mišljenju, ne znam kakvog ste vi sad mišljenja. Ok, sad ćemo sve morati krasati od našeg Beyblade-a, da on ostaje ovdje. I mi letimo dalje, vuš, na novu galaksiju, Mario lomi noge, ok, op, njega možemo, mislim, samo ubiti kad se ono ne okreći, ali hajde, ok. Obično ovako ovdje možete, ja mislim da se pokrenete na mjestima dakle na kojima, šta je ovdje, možda se ovdje digat? Let's dig, motherfucker, ne mere, ok. Hajde idemo ovako. Ovdje možemo, ok ljudi, ovo vam se jako dopada, vidite kako polako advancamo, znači, stvarno nije toliko velik world, odnosno mapa, a toliko puno stvari možete da uradite, ne morate ljudi, sam se način znam ja pričat, ne skirajte se. Moramo se ovdje popijeti, pošto je ovdje onaj Comet Medal. Moramo skupiti Comet medale, jer će se javiti Comet kad skupimo valjda dovoljno velik broj njih. Ok, sad moramo dole. Ljudi, morate malkice razmišljati, dakle, ako ste totalni idiot, naravno da nećete moći igrati Super Mario Galaxy 2. Drugim riječima, ja ću malo problema da ima tokom ovog let's playa, ali ok, ljudi. Idiotizam ćemo reducirati na jedan prihvatljiv nivo. Mislim koliko Evropska unija, jel dozvoli? Ovdje možemo pokriti ovi. Pazite, ne želimo da li propasti. Da li dobijamo coin? Da, to sam mislio. Mi smo sakupili već što se trebamo. Ok, tamo nema ništa, tamo je samo coinova. Ovdje je challenge blok, idemo začas. BAMS! Sad ćemo vi s apetitom ljudi da pobijemo. Ljudi, ovo je ovako zabavno rašat s ovim. Ok, imamo sve. I 3 apa. Ne znam da li je moguće dobiti nešto drugo osim 3 apa, ja lično mislim da nije, uvijek ćemo dobiti ovdje apove, tako da... Čekajte, imam samo 10 apova, nemoj mi reći da se... ljudi, ja mislim da se gasi ovo kada... Ovo je bullshita, ljudi. Ovo je bullshita kad... Znači, ugasim emulator, onda... Dolazi do... Promjeni, wait up, ok, znači... Možda put koji moramo ići nije toliko, ali očigledan uvijek.
Nešto se tek kasnije pojavi, nešto malo ranije, ali hajde ok. Ok, dajem Beyblade, idemo začas do ovog ovdje. A, vidite, čak neka možete ući i u unutrašnjost ovih ovdje, što ovo ljudi dobro izgleda. Ali i lega što tako dobro izgleda, znači... I lega malo... Neću ovo da prikupim. Idemo samo dalje u ovaj Star Portal ili šta je već. Ovaj Star Katapult. Wahaha, Mario, Star Shrooms, nešto mi ovaj sad objašnjava. Toad! Joj, ovaj Toad se svugdje mora nalaziti. On se nalazi on se sviđao kao svemirski brod za Toada. Onda smo mogli sada kupiti onu gljivu koja nam daje još 3 dodatna života. Ali ja još malo da challenge pojačam, da bude malo teži, tako da ću igrati samo sa 3. I vidimo ovog lika, šta je ovo, ovaj čovjek je lud, jarane, šta je ovo, ohoho. Znam kako ćemo ovo nešto slično postala, mislim i Super Mario Galaxy 1, ako se ne varam ljudi. Mislim da se ne varam. Ok, hajmo začas ba, nemoj me sad zafrkavati ovdje puno. Želim da ti dam još jedan hit. Ajde. Ajde, molim te, pokaži mi zvijezdu, pokaži mi onaj staklenik svoj, idemo! Aj, bullshit, ljudi, bullshit. Ajmo začas, ajde zvijezda! Super, ljudi, super duper. Sad ćemo malo trajati. On sad šalje i ovi svoje rovače, što rovi. Ne, izgubili smo ono. Evo novog. Ajde, okreni Beyblade stranu, da te pogodim. Ajde, molim te, nemoj toliko budalasat. Hopa. Ovo je stvarno lame attack, samo morate skočiti i već ste ga sredili i... Dong, znači nismo nešto dobro uradili. Idemo začas sada. Dong, ok, naravno moramo uzeti u obzir gdje bi se on mogao, moramo predict gdje će se on pojaviti, s koje strane. Da li će ljudi failat? Nadam se da neću ljudi failat. Ok, 2 Beyblada su se pojavila. Hajde sad molim te, okreni se čovječe. Okreni se, pokaži mi stranu. Ja ne dobivam coinove, ljudi, mislio sam da ćemo mogu healat, ali neće. Ajde sad začas. Ovo je majko moja. I sad ide garant na drugu stranu, hoće, evo ga. Oh my god, ljudi, ovo eskalira. Molim te, nemoj failat. Trebao sam kupiti onu gljivu. Oh my god, ljudi. Fuj, ljudi, nisam mogu znao da će se ovako desiti. Ok, hajde, neću biti šupa, kupit ću ovo. Ljudi, koliki sam... ja se ovdje sramotim pred vama. Ne mogu da vjerujem koliko se pred vama sramotim. Daj mi life. Mislio sam stvarno da mi nije potrebno, ali eto, na kraju je opet moj idiotizam dominirao. I ipak mi je bilo potrebno. Ovo je bullshit. A i ovo bi sad bilo možda da sam kupio, a zaboravio pokupiti ovu. Ajde sad, molim te, nemoj me sramotit, Mario, šta sam ti uradio? Zarađuo sam stvarno, što se tiče Super Mario Galactica Aventure i Super Mario bilo kakvog adventura. Ali dobro, ovo je manje više novo za mene, jel, nisam nikad igrao, tako da... Ne mogu ja baš tako lahko predict gdje će se pojaviti, znači prvi hit je bez veze i drugi hit je bez veze, ali onda od trećeg hita počinju problemi. Ajmo začas. Ajmo gore. Ajmo još gore. Opa. Ajmo. I drugi hit. Da ćemo sad treći dobiti. Dakle, sad smo malo vidjeli kako ovo funkcioniše. Znači, 1, 2, 3, 4. Ljudi, ovaj timing je ekstreman, čovječe, koji morate ovdje imati. Nenormalan je timing. Ajmo, 1, 2... I već ne može. Ne isplatite skakati na njih, ljudi. Aj, daj me ovo začas. Ljudi, već sam upove izgubio. Ajmo, hoće li biti dovoljno? Ok, neću skakat na njih više. Ok, bolje je ovako, znači sad stat sa strane, a ne probat neke ekstremne RPG jumpove na njima da izvodim. Jo, ali kontrole su ljudi stvarno nekakve usrane.
Hoću, moram desno, moram kliknuti dole. Nekad hoću desno, lijevo, moram da gore. Ajmo, idemo. Tako. A ovo je već treći hit bio. Okej, ljudi, ja sam na skiller što se tiče ovog ovdje. Ja sam mislio da je tek drugi hit. Nije, treći je bio. Okej, fancy ljudi. Idemo pokupiti još ovaj star. Opa. Yeah! Znači imamo još jedan i sad ću ja mali cut da napravim. Pošto želim da prebacim snimanje na drugi disk. Jer ću se ovaj napuniti, onda će to biti sve kao bullshit. To ne želimo da se dogodi. Ne želimo bullshit, ljudi, želimo da reduciramo bullshit na najmanji prihvatljiviji nivo. Ovdje uvijek vidite dole u čošku ove vrijeme koje nam je... Izvinite, malo sam podrignuo seljačina. Koje nam bilo neophodno da ovo apsolviramo. Ok, sad su nam se otvorile čak 2 galaksije, ali mi nismo završili s ovom galaksijom, tako da ćemo ići sve sistematski, znači ljudi. Ne želimo da sad se razbacamo, razletimo na 100 strana. Evo imamo gore Captain Toada i on nešto će da nam kažu, ali ja stvarno sad s njima ne želim da pričam, ljudi. Stvarno je to čitav sad bullshit da s njima pričam. Ok, ljudi, mali cut.